then check ile pia. Katingin ano phone na dalong ya. Alright. Kay bago skewa. Kulo ke aslosan. God inge ako lang tinakfashe casting goal lasho. Na шукер грен check ye live link slash lila kat live petligat fashna meter. Gas in call page. Na ano ko isliye ngayon, we are inge le Mr. Friend na teginis ena gusto mo we got kung nakil niyo kumlong ko sesh. Ano ko isliye ngayon, we are inge le Mr. Friend. Okay, ask po siya. Na teginis ena my friend? Yes. Not yet. Going to? Okay, well. Ewa. Hey, how long was it? All right. Guys. Actually, bien nga inge sirle tara we yang teknis ena Florios auk kulo ke Ashloman ik won assume be Rose Daniel qad diye qad aşke gel zifanna hina qad aşke room zifanna we yang ana gafak le Mr. Frank wala Vastamit. Luhlap tamlan sirle. Wona awela tamlan sirle kaksakin gat ke pelsinge. Kikalang lan na sesh. Lan lem gat na sesh. Flat na gat kain toenien kala. Inka inak fashe oyama gat olela ke makite fashke. Ko sakalin lagat wangin gat shak tagat akfali lakalin misya ke. Kafu fu marsh fin engine. Misschien gaat als Seattle, check naar Seattle. Kulo malam sin met la lama, nasil Pakor, Neshe, McNeil, Chess. Kele lagden ka Enric Maginjalan ke oyela shoyeka. Ana faklal tamlan serlea. Kade akfashim kuya. Ene na may akfashia ka kipelsinge. Na fin kom. Arshar Ashtari, click like, share ye. Katin makaintagani fashnamit. Ke oye ke shamlash sesin silash ke kastan gat ke weekne kasin kol ke weekinge pangan marshiruka ngapain kom ko smash tarian katlan wikat ke akfarshi kastan ke pensine klomalap tamlan serle Okay. Laman from Kulo, kita ay balance Kinsena. Yani kayo kulo kaksakin gat ke kat kain sulbe. Siye sin siye o yaga ke gaslan gat ma ako yak da tarna sesh katin kain ak fashipe. Finna ke kuno kon lash ma posted tari ke Facebook page lashan.
nga liyarsh Monday, Wednesday, set di ba nga ito mo tawyak tari. Len sayangan nga shike kadinggan siya tugun telecast ako during the telecast. Kulo na malap na suwas ma Arwin siya tari pe. Kulo pa na su mekret tinen ko siya mekret correct ke kumshek na aru na yun siya kay silain nga. Kulo malap kamapangan marshiro ka. Okay, then ano gilon sige akademia. Kade fashna kade ano ga akademia kade da kemande. Ngayak fashi Monday nga flo ng belon ni rol living friend. Lak fashi Tuesday uniste nagatsi flok na getosta. And na dignise na lak fashi tos Friday singan na kadet yak fashi shargin sette. Na kadet show na may dudut last no ye ko. Nakisifes na kay Monday an. Even nga ko use merit singan kudakan sige Monday na nas na ko friend sisim ko kanakalim me sifes sige Monday an. Luhlahlon ka nasinwet na kayo Arsenal siya alam nga luo. Okay, murawan ka nasin may na kayo. Kung di ay siya, palanbel sige may reaching floor, techniques floor kayo na assume gulo ki ashloman Lover, kung di assume sila nga. Kulo techniques floor yos ke kat sunod Texas kat taliego mewe pa uses vak tomashe kushae. Na ona ga academy sivesige ana digi sila academy sivesige mo mande an in fact mo mulelan kat na sin may na kayo mulelan kat na sin na kayo ay siya limekos pas lang alu pas ikas gis ngawan palan bel singa skimut ko clearly ni shelos ako los follow ko diki show finen Babylon na merit singa ngan sum na ke Bible nata so shukiran sum na ke may reach na ke Bible nata so pa I see a lam nga luo singa I see a lam nga luo fos itkos na ke singa ulan Sham kun wala na lan mit faka ko na basi ko ako min pitse like may reach singa pa shikimot ko le matlan Israel matayin siya ye itnol finen Babylon. If one los matayin siya make siyakustin lalos. Na ilos follow up assumes lies yang dak sikyak faka woyen ilos ma faka kipeng wo sa ingeo. Ashi plu wo sa keba woyen faka kipeng wo na wala kita kalan lay pa ipsiak luongan. Na points to ang kisam good pa fos it cost na ke singa ulan nga live ng laba points e meda ngan sob na ke argument kay ni Riti fos it cost na ke algo sharam ke paying wala na singa na ngan Riti faka woye inliye ke kai siemut uta gas kashma finalo me uspeng wo penke misle il sulge gas in lango fact na sin Zion Gotlom el lem was algo shan mitsen lon city o ilos esasa tagay ni sasa kengan ilos hindi matalo si Vena fulo kolon lem kat na Zion el ram gun pang finals ko mitlan kat plug ni sewo ke ba naging marit siya ay sa ram gun naging Jerusalem enlon kat pa
Pebble symbolic, yung tram gun nakiplan, nag-Zion sila. Na facts nga pa, wala na yan sulke kunyan metlango sila. Payang sila, Israel tram gun kifulok lang na Israel na finan Jerusalem gun kontrola, na kinakalin yan. Na ipsiak luongan pa isam kunle lem ele floklan lem pa fostia na ge fossinga nga ako min sibe ge as filas pebol na dum at na sumne ge Israel am luo fos yana ge singolan bagay reading nangan Nusyak ke persen ingan lalap kus en sa masala in Jerusalem. Nangan tui fa kata shike ipso en kata shike en sa masala finan Jerusalem singan. Nea si Shamsham kun ya. El Shamsham kun yok na ke isamle temple si mamasayak la finan Jerusalem. Mas temple si meta pa toko siya Solomon masayla. Namo kanausyak le. Namo toko siya erodil sibe masayak pesiye. Namo masingan pakanausyak lebe. Na ilus Shamsham kun forlåka sin lalus. Ilus Isaiah Shamsham kun yok na ke forlåklan lem. Gassing a remnant. Gassing a remnant apa. Ilus mit pos may tayo mata. Takin yung aroma. Kopi na yung siakus ten God. Remnant siya pa mit po. Mit na sa pos mata na ke akwaklan God. Fos yes ingol singan Shamsham kun ke mitlango singa tako yok na ke foloklan lem na ke mga tashkel Leben Frank il Shamsham kun ke uniste an kedekan kapasya na ke pengu sima Shamsham kun yak impel so pengu na sin met impel so an make ilos foloklo ke modin shalalos na parallel lines ko life timelines ko and para ke foloklan lem in is talik natal ko ilos ma Luhlahlfongi mayen as met na po pa mata akos ako ke golyaklan lem na bakit fos yan nag fos singaul na fos singaul nag singal siya Shamsham kun lem Sham akalim ye forloga silan lem ngan Shamsham kun ya may tayo galam ke forloga akluwa silan lem in is maitlan ngan really fos singal luwan ba mo aklo ye insum dikian Babylon kusta ke was kafalan temple nimit kalye katay na masatiya fal in pasalya karangun ko wasifena in matal matal na ngan tu isam kun kateshik na ke ipse na ke malan kata isamle Exodus el filie aquax, el filie masapse, Exodus, Leviticus, oikyak, Shamsham kun le aquaki lomduktuknes matalse, aquaki matol faletse, may silangan na wasam na sin God il sang masap sikong sin Moses, when masap lomfukus, unfukus nga ultolu, na sin Moses lang tafang na sin Israel sin matake. Na may nga na kayo, bang aqua kamasap lang kat sa malsang sin Israel, na kay siya may talo, katil sa payama, insulpe, akes makunye, talik na din Israel, gisipin siya akos tayo lalos. Na papel siya, gisipin, akes makunye, makisiyakos tayo lalos, ke ilosin mon kon le katil fanay kat matal sila. Katil matal pa ng en sa katil to ko, na sin may tawe, en silang en matal sila. Bangay yok siya yen, masing ako min leksyon na lang na ke yok siya yen.
na fosgen shamdram gun na ke pelsima lemile ile flok alle ash ma pos ma itako ikolla na klasho ikantako or ikfaskat na ke skosuna ingene na faxing pa qadil matal malon qata matal na ba ICL shamdram gun inki fasma na sikum mise den luxury na lon na gipsingan luxury na lon na ke malon qata matal paneng akfashiyan kalain sapsing katinak luxury na lon na ke oyelash na naklash na ke masige matanin siyesh ngele fakan naklash matal gerto akfashi kalain saplan kata kogot katia lon na gipsingan Ano gyud nga ilusin tiye kyan yung kate na masimat tiye matal. Yok na ba siya ben masi nga ako min luxury na loin na ke kalain sa kum na singkato ne. Mga ako makfresh siya mana matal. Tapos siya nga so na alagay lang marita slack look. Marita fosi ikos na nagising tasokto nganchu kalwani masi yokan ipse med mga gumin shamge fos algos na gikos na algosan ilose fakik pengu fakya askale na yen ilose fakik pengu na ipse akluan pa Falkland le makat in kibuklan med fakle kadin pro ngayta liye masika ngayta ta pro kalau ngayta ta na mga tok liye science masika na fela min leme le falong ngay tuin sing ngay tuin sing wagin belo Falkland le minister Frank na tingin siya na kat patake ingal si fan na oye ka para kat mata sham ke katayin nga daw kung natari kat na sham sakta finsha ka pa kiden tafla gaston kat mit kat fast na mit na ke super la siya kat taka na nga yesbe na ko sti kat in Seattle ke masla le minister Benson lang yak fashiya tu para kat ashi lang kaya kat taka na ke massive grossly canary na ba ako nga or got the fall yang just ko we got oye ko tasok to ask the shik ya sikyak or ko fla we got yang oye ko ta Luhlahlfongi il we got yang ke Belgium ilakmida sila malash ke ngayon na wala kang fashion actually I doing saying ay belo Floknero Minister Frank ilan siya na Tuesday, Uniste, nakatwata ka ni Flok na kita kosta. Namitigil nga isang belan sila, tingin siya na asfaklo. Kita malab nga mo. Ala na fakyak tari. Kalim. Kulo kaya kataya si Rungan. Nga siya kating tash na med. Nag-actually ngan, kita orgin pelo, ni yung across from me, Mr. Frank. Kulo Lulap tablet sir le. Amo si mata kana si kum nge panan ngati flokin ngan si be wisham jam ke mante. Men ngama akte lash nge kana ka super na flok yang pasal la pena. May sham lash mta ke week na. Ke wana fon na mga na fon na may faka ke Luhlahlfongi sang kulo. Na panan ngan wi kom sham ken mante. Excuse me, Tuesday, elvak mo makuluk nanak manas na zoom. Luk lumekos, longol na ke longolon gos. Na fin ko me aske merit singe, luk lumekos, fos longol na ke longolon gos. Ako me kain takay ni ngay tani na ke merit singe ning kain ni samakla, ingkay naklin na siya sham makat aklin ke Pueblo ma recorded pe ke Pueblo mga kumalda na galim ke masingan. Ta shamram singan ta ke siye akkayela na peng ma Jesus ilorala ke plan pen singan. Ke nga kumita galim ke marit singal ta na check na ting yun may ta ke ukwan
layamin li mailarang na parang galta ka los takata na ting lan kal singan ka lob singan ka anin to ni singan ra elos fanyak na fin lomo in kukunya mit mas silalos ngan betul singan pangan o yes singan ta sum na ge marita ako min tagani matawag som ke Faslong ilvak mo, ke chiza se lila pandalal fing lalos, ilvak na sin may ulse. Malik, makuluklom na nakmanas na sum. Fasilash kan vak mo, si vezilash kan vak mo, makuluklom na nakmanas na sum. Okay? Nangakum shukya, ngakum inso klap, may si shamshap ganyak na. Longol si ilvak mo, met luti basap, met Pharisee, ilos matawakin Asya ki, effect, siya met singe, kayan namin kaskas lain God. Kat magkaya na kayo nanakmanas kemakulu. Chisa silita may elos nan ka, el fact na silos. E fogo os ka asya kin insiovos, pie ke mafushesh in faco. Makuluklom nanakmanas na sum, ka tuyak e fash. Longolakos, inge nga akpaye da siwos la ash kalan wen natin met finfela in nanakmanas kemakulu. Oinge, in fact na sin matulse, nga fact na sum, tuyak shakak mayan kiyom, som na in lom sum. Longol, kita tuin siya gawin. Kita tuin siya kyan na som les salapan ng kat samram kun kakashik ipiya na sikum nga kumin kalim kimasing Kaya tawan ma samsam singa fak ma sila na kitsi siluti kata bet Pharisee metlan met luti masa pa siya ta kad liki city sisik na kay wine and Galilee chuti and liki and Jerusalem elo sweep em dawe loyang na kimas singa fak ma kalan lem kat unfelt Jesus ela na kayela mit masa kalan lem kat unfelt Jesus ela na kayela mit masa Ashmet igastaka e uspatulse film mayan kiel elos kenu select na in lama na yematan Jesus. Elangan ako yalektasik na ke masinga ke merit lasha fakta na ilustrata na ting yen Jesus lashwa na pan los fanyak na lang na los estagata susu fin lama na los kukunya natin may tulse nga in makka ilosin ka in ma kukunya may tsing na yematan Jesus mayan access lalos lugu ma tekay nut kem tona tekay nut ke ting ke magat kalam ke nasik ke kalan la lalfug lalos elos eta in si elos la fidelos uso may tsingan in ka na yematan Jesus ke ka na ke walan lame gat ma on fin when natal ke elvak ma elige when na tikan sewo ke kasan gat ilakia kong and the Asherun Jesus. Asherun wen natal. Il sang kona sila kay nakayela. Na panang kisikya ko yung nakayela mo singi kikas. Il bak mo malik makuluklom na nakmanas na sum. Tuya makuluklom na nakmanas na sum. Kikas na lim in fact la ko yung in fact like blokas singi na momme. Met Pharisee mo mam ta maslo vak mo siya may tsinga ko namin sham. Pange oye mataka na ke mulala singa. Pange oye mataka na ke oye singa katket elos ke tanglige ksensia kila maya kase matsinga rek magana. Maya kase rek maganin sa ngunula met nge di elos shikein sham na elos shukye mo manalos makena pa oye singa. Mana silos makena wagan met saya in title in wees. Na parang kisikya ka ngayon, chisa sila tamanin cielos, elos ciencia kin cielos. Na parang laim ka del fakla, siyak cielos, na pia kya mafuchesh in fako. Makuluklom na nakmanas na siyum, ka tuya ke fash. Inge ngayak paya na siwos la, ash kalan wen na din met, fin fela, in na nakmanas ka makuluk. Wala na nasik koming kandila, kasingan,
maitek na sinem Jesus nga elorek maganin pelsingan fin fela el magana ko in grant yepen lakpanas na sikkom mes vesela kum nga faka makuluklom na lakpanas na sum na siya ko singa ashiro in kain talekatle ke ma fela kaprika dike ke choices kuluklak kom sulela sa falla kom panangat kaprika makuluklas lem kat makayana kaile sina sikkom na nakpanas singa kenas bin pakoten lal na sikkom el lang sikat yoklen na mesik kya kilala alfingan met niya wik ka charm kilala alfingan ay pa na wiktarya kilala alfingan lalo sa elos pelesela mada ke wa in ka juk oreya ne ke dalo sin ka kukunya met pasingan na rule fin pangan kenik so may kekla na si koma pangan en si fan na may sa si kekla na si kumin ka e foko ka tera di la pandala alfingan lalo sa na me sikya kilal fulausa sikya ko na kilos finchaki sikya ko na kyan matanin cielos na kilalfongi singan kalan lalfongi el mukui lalfongi el te mata el lalfongi e mukui na bana kilos lalfongi ta in cielos la lem kat el aun wala matul singan na elos syukur elos in sun they aing mga plakalos maing kusena inka nikto kyak maing nagawa ta ka fungul kat ay los fana na tu nakakilal fungisingan mayen los eta lai sikya kinina sila los nga tama sikya napadang lem katil fak mo lalal makuluk lom nanak manas na su kishpin lalal fungisingan pangan marshiruk ke taflalan malutlut se ke tusting mo yen masige elala na yok na sukkom ngako min wisam rap gid lalfongi na ngako mo bukuile in mokle lalfong lasa in masikya kena sina tapayng malem katil kena na ke katenusi mo yen na lasa na yerol el fakaran man na ke washerol global lap ke fakat ke pelsinga tamlan serle pangan marshiruk kagan tafla ke an na ke tuste Okay, gal Lord Frank Kulo ke dafo lesing Luke na ilaktalan yun. Ngayon nga dito na kadashik mo ilan munggal pashik ningyas yung kukanal diba shura gawin istayan. Na actually yung ko si mama label diba kasi maluto na sin made nasin machu o nasin may bertemadu di los mga mo ba nakasila. Na mada ko nasin nasin bertemadu di tutke na o ebe nasin ko. Kasi mo ka tutke. Kasi mo ka liye may nakasila na kasi fast na ito. Pinuwain na mula mula sa akin nila yung nagatuloy ni Israel man. It's really a mushkasha. May luti na sigmitlife is saying now on again let me bring it like may paano mo padwalay kung ilan may digash sige mo ko tingting mo I'm a sector I looks connect organic so where there is a will there is a way Bang yes masih alle yok plans of sila fin kat kaya na pa ile bang masih kita so bang makasih kat ko kita connect sige ne kat kita ko na on go and we must move back to back na gas from na fresh ya not mo kat the shop then fresh ya mo yin ash nagiging na like ash fact like with my los Gabe ilos tapan talaga sing gashe ang mamashiro so at the fact na yung mga kuming fact ako chigi din takay ni kun madutut saying it when no kan shabram de ashik dari kung good fun good na may doing sine flonan bella na sil lemon bang because an ash pack lo bitiga fast na Kinauna, kinamalak. Okay. Ay, muna kasi, isteyan,
Today, flow kopelo elmis. Lemon crack. Kulo malap tamlan sirle ko fingai slayer fun singa ka check na long nagimangan min mic tige ba penan anay naman ngajak na sa package sa mir fun ma sabi CP radio ma pang fal na ke walkie talkie ma tasakta liam lutul sila singa el taga pe alla wikat pe ke inakata inakayakat kilal fun lasha si vesi lash na ke Winston vak mo målela inom ett law. Målela inom ett law. Na panang målela inom ett law. Siya kan kalim ke leng si kenge. Yoruk si fen nang ayin nang siya sukla. Mesi sumonyak. Mesi topic silas nge. Aske maxinga ultolu. Yana ke singa ultolu. Yana ke singa ultolu. Kal maxinga ultolu. Yana ke singa ultolu. Samsam kunta na kosi liye kosi yang si fen na tameta efa capricosi eta kakin ko siang na sin met na nanka elo se va shingil ko was in wen lolingo ko was efa tu yemadan met lem togo shaki shipa to ko was in ka in fact pen wo na selos na king akom reading it na kasi hange malan lem jesus tamlan serle kasi asige malan lem jesus na panang tamlan sele lang se akta ya lala ke papal english ngamen kaslan lem ngal fak sa printing si kenge na alla kalem si kum ngam min lela lem basam sam ngan tasakta ko check na ko inaklin mas ngamen bel na ko magat su oya ko kas si ke papal ko kan refer pen ke kas english translation english on la akta ya pen asisla kas gas ngan na ke kas ko sai ke an na ba nan kita ko ngal san ngun da liye ko siang de ki me Ligo sang game background sing ito ka na top lan lem na giksin siya klan kata sin matamalutut mawela nga James John Andrew Peter na ba nang top sila nga kain akalim na si kumin liye ko siyang liki metluti sa ta liki meluti sa ta intia kanaus katla intia kiepe katla mayen ngasamram na sil tamlan serle kagat karas sharing las ke mga alam na akaye na paye makatin na kaden samsam kala karangin ka changli ki me inti kiya pekat le lal fung lasa efo kan kiya pekat le when fin wang in your rosh ka shukle your rosh in shuk ke kastan kat ka in read ke papala in shuk etak ke papala na ya lef session kiya pekat le kat Kofin ko dorik pangin pekasan kat read pebla pengan na len agat ti apply na ke mola sa kagat e line fall na ke situation magatach kya na kiya pek lepekat lalalfun la sa den tu na ko na panang lem katel akka yelos na ke mayen katash ke saflalan pela pange mai sikyak na sin metlalalfun ya na ke persecutions na ke mamay ta kay nakke o kikat mange may ta kay eutek yak metamalut nga eutek yak kos in sing kos eutek yak kos kikat na o yamat kay line peng was nga in the fashion mayen mes peng was nga fashion na ke peng was nga in fashion peng was na fin fela na phone na yen fica faxi na kengan kung faklam sing alle kalem tamlen serle na ki en lusen en ye masingan ne som na ke to na ke swash pangan kasse na bana ngakum sikeli fossinga ul to peng wo fa de tiak met na sin matan fel na kewa na fel of asafla na bana mana kwa bukatlong mo met Metuti sa tong ito kapag mga pail ko orala masing ko sinasik masing orala mangan tipangan when fika treaty pueblo na kita kalim kala mga matakain kiyapikat leko mga matakain naksangeng ikat mukay na ko mga na kayo matakain samon siepe na Luhlahlfongi ko samon siepe na oye liki ma pueblo fact na sikuma na banang kung bangon mo fosingaw singa akin siya wo yung Luhlahlfongi na kayo mamata tawi len singan
mamata salka mamata tapan na pie takosiak longan oyana ki samsam kunyak ke mandingan na panang na malutut singe taka in kain akia na si kumusenge la ngon matal elbam tu kuin mastos ke pelsinge elbam kuin mastos ke pelsinge fin nga kom le kun sei saplan ngon matal na si koma na nga ko me kanan tale te nga ko me kanan nga ko me tale nga ko me tale ka mayin katina su kasa katina akos na sap kanan ngon matal na panang kita le fresh in kia po yakla na ke metuti sa ta ko meluti sa ta mata kain fakek kanan fakek lan mga taga na metliki tagalan le maupe sikyak ngan kisonot lalap disasters mai sikyak ngan force in maslon show papa na sin talik na sin papa force yaklan pela sikyak angan o pelsigan fakek lan kasa el falan na mena si komisenge ke fakek klok kumke kasin kol katashi yake kakot pui fakalik ke peng wo sene vision si manual tamalit serlin fakalik ke peng wo sene pocket with town supom sene na mo in fakalik ke kastan kat ta shrak ta host ta ayana kat na ke wa in kain riti ke pepala managwa maga treaty main ikasyak melutu ta gidan galim ke in matikia piak lakat ke in makat te deceive ke katayna luti mai ta ta fungul Luhlahlfongi si marsiros nge namanago mata kana si kumising nge leilang akum neis mai nge in ka sam gela si vela kumnam singe molela enena met law la sakpena upesik ngan ka molela enena met law ngasik sel tamla sel me casting niske masinge Salvation requires witness. salvation requires witness katlangas na molela enena met law okay salvation kadidala me salvation requires witness witness pa me in we samsam kun okay salvation requires witness mana si kom misenge Luhlahlfongi suosla kinga fakla in ta ke kaspela nga mo as kalem si ta kana si komingen la messing salvation requires witness nga ko men na instrument man pa nga ma si fak nga ta pengwo evaluatiyak met na sin matan fel na kaywa na fa safla or is na fela fa safla na fela fa safla nam google as ke internet google as ke kasin gola me vision sila tamlan sa rectan faculty na tel pa hero tel pa is credit nga kot pa mit law ma ene na nga ase ne na se na ke faculty klan peng wo singa ma ko na kumisinge pa inta ka we faculty peng wo singa pia iplom na ke faculty klan peng wo singa sakak phone na tu man click share sakak phone na tu man like ye friends lom na ke wali faculty klan peng wo singa pange ip kunom na ke peng wo singa na panang melutlut lak kumisige ke ngakum ta ke ninga na pa il fa kalem nga Leila nga kuming gan establish Luhlahlfongi la kuma ke Bible matal by reading through. We read iliye nekkat ke kas shukya ka Luhlahlfongi la sa kiten mate tafaya laliki akwak si makwak na sikum ke Luhlahlfongi la kuma. Ngamo pangan masing a liksini ke tafla ke me luti singa men samsam lasta kan da molela enena met law. Narang akum. Maku na kumbakalan sapsene. Leila na si kuminte kutong katay na wayama ako lang fakat kikas. May silang si fakat kikas, sang lang fakat kikas. Man masing ipang kunokon sila kum. Elitia, metli isa afla fa, elitia, e fascist na kayo. Why ang excuse la kum na gilan in church man mo ngatin a long game lem? Man in fact la mo e fascist, met na gawa long game. Na fasafla.
fashion lik sige sila alaw malakko alladji maash mama tamlal serle ka teknisyen ay tafiyala ka may lutlut singe mana sit kumit Luhlahlfongi nabanang ngalang si na saying singe tamlal serle kikat kan mata sham shamang ke ngalang si mas kitan sham sham kun we might we ashna kay wa ke maporo mo talaga sige ba we ba sham sham kun Alege Kulo Lulap uno. Alege Nanti mas. Alege baik dia kata dage room jalan. okay Fongi. Lying or lemon friend. ay Na Degise na lango in person. Kung kaya kaya in person in person. bangan Kulo na si betchila lom singe ba Look core shred. McNeil chess ke Thinking about dying. Eleanor. Eleanor We got the just na abame. wow you in person In person. So kung di ka to bagay di galing kaya bagay cleanse up si mga kumaske. Lemon flag is from din the inland flag na Siac Bell. Mas yung mood ko, naman siya man kaya, pagka asko nila, pagka buwiyan, ilisa mo, bakit yung gaslan ka? Siya mood ko, may ipo mo, may katuse, pain mo na si may nagkalit kaya. As, long sila ka na si may yo, kumika mo. Bako mas kaya, ano kung pinili siya, in fact na pwede siya, gaslan ka, mga kumgawa na Nagandang galang ay lobsil core McNeil Ulcer pagkataskeo. Pwede sila dahil di ka siya ngalo. Bakit ka mata? Fresh si Masi ngayon. Nakat ka dahil. Katlit na sunod lumalo. Ke son sapta akus ko. Bukal son sapta. Katlit na sunod choose. Katlit na in truth and in spirit. Naging kadaske kadaske kanina faculty castle ka may po may nakawain na ilo may katkilimilan tayo po katkilimilan tayo po kung ilo naging masip kipelo ande pela na upe pelo kaga pela na upe kaga akong pinyo kaga nakatagtaon nakatindi faculty castle ka nakatindi kaga malang ka dahil ako when in the God of order kanya ba malang ka na kanya nice alle ifal ako min pata na ke dero mo kaya ba le me ba la ke kaya da kaya mo anga tijay kung pinson na liye tala logo $20 bills na kung hindi kinde pagka ate yan dahil ko yung counterfeit fit tala kasi kung ba mo tala mo dyan dahil kaya ko na kung pinili na po yung medalo mo dyan may siya na kung siya counterfeit siya dyan hindi mo ba Nakita ko kaya, lemon peg ke alu laloye. Lemon peg ko alu siya ko ke alu niste oye ko. Gusto mo de uya alu oye ko gusto miss down ke gas ko one god. Hindi siya ko. Kat mo da we boro mo ala na gas ko na pa. No ka fact na ke yok super je gas ko na ke shop. Because no rek makun med ma gas ko pa usi ko mo. Ko 我研究我是美的，God 美的個 agent of God 嘅人咧個，我咁係咧。yeah that's true 不過我覺得嘢冇擺到，但係我哋咧就係送到。只不過嗰邊啊，個時間啲啦，我係話係俾你啲我咁樣答。我個意思係，我我未人啊，我出格，個個當時在過嘅，個esta man noticia. No, come da topic qua. Di siya na fuga. Sana na muna pa yung alam ganda po mo mansin mo ka. Don't think that ke gas ngayala na takoin
Nako fall na ke pela na ke okay carrier sin peling nga mga CV may jam lo ka na ke pela kan kulo na malap. Okay. Well, look at down long list. So the posto, Posto anche, ma se stavo grazie posto, io che piega da vero todo. Poi cada dice Rom singaul. Rom Rom singaul, le me gosto que. Io spiego singaul. Me gosto que singaul tolo. But forse memory dice. Oh, e che ha chi was like Rosa. Attack in our rooms up to the West End. Rooms up to the West End. Who feel like the land? They get all of that. I don't get with it. Yes. Who is not moving? I'm not for people. Anyways, what do you think I should do again? Seriously, again, not necessarily to that. She goes, you know, yeah, got some good to the line. Sifac ke tosta. Enos na ke wasepang eva muriakle. Ilusta que você pega da política. Ilusta que eu, mas ele diz, mas assim não é. Ilusta uma pega da política. Confintando assim, tanto que assim, né? Confin, o bafosia, né? Confintando também. Saca que lem tala. Saca que lem tala. Aquela dia, por isso, né? Pode matar vida core, sim assim. Medjugorje and when with Gentiles. Let us not see Medjugorje family. Like that, when Medjugorje, it was mush like masap singaw. But it was masap singaw malos, malasin Medjugorje family. Na pode tinha naquele dia. Luhlahlfongi but we stay at that salvation. Luhlahlfongi in the year. Muito longe after she Luhlahlfongi. Tem uma assim muito porque vai. Lá que lembra da missa, e patadi na yeferno, e lá mas assim lá, e que essa é o chama missa metti pelsima missa. Na longo lá isso pode que cada taxa pode lá. Ne signpost small. Kad não tá vendo way. Na ninguém quer chegar. Patrick sign mo Fin signs ya Des Moines. Ako buko signs in Des Moines man. Ilang so nige in Masonic Lodge. Kung may buko imagine ni Sud Masonic Lodge and malungar ko. So na signs ya went anyway. Kung so nige destination on sign na lang ito ko. Pangit actually Paul na masap siya mo siya. Masap siya ulit. Signpost mo kayo. Il susmia massa mai fatto. Il susmia muovere se ne ha pa fosse gira che si fosse gira che si aquela mina si coble. Ma il confintano si lembra. Confintano in si che caso. Come tra muovere. Ma si le ciucca io fatto. Ma si non caio. Ilustre uma pá, se tivesse ilustre que você da bolha, como ficar assim, cara. Tem hora olha como muito fácil, maculo como ela maculo como ela não é nada assim, acho que pode falar com ficar go, que assim pode botar igual. Blaspheming of the Holy Spirit, e that's it, sabe? Com ficar go, que as coisas vão para do que como de loja monta itu lah cewek bikumar musuhnya gimana orang pangan masih nasi lagi gas go game on betul terus mana gua mau be makhluk orang ada nasi lagi ngai magapin tu kelap kikum gas gas aku ya gas lagi so you go look at the gas but we could tell my in gas but why you go to gas like a touch feed fact when I get some more massa mostrado que with a lot boy not no punish pela so e tá filha mas você na cultura is coisa gas nunca toda de tudo aí cena Cortina patada de condition extra mal na bar se bela de enquanto eu in no in tafla assim na que eu como galera que da confin
lim the le che color moglie quella si cal come te fa mo no morella se convinto no la che mo no morella no un batacco e daule lo ma insan casco come in mo batacche o io molto o io batacco mi ci molto ho visto le daule la lutte un pastra che è non ti invece mai daule la ban si vede e daule si vede e daule si vede modi come da shop e casco come batacche molto ma oi io batacco 굉장히 인자원게 대소를 가운데 봐 보이고 Luhlahlfongi kung pinipang na SIM card Luhlahlfongi na call card kung matanang kuda ang mga kuda nangandiyan ka kaya nga siya tagay tao kung mo ko kalayan kung mo ko pila sa todo yung kung mo sinsin kung si Fer o yes sa ko o yes sa mga nabangan tapos na sila Yeah, 원래 뭐 팩싱한다 finnasikkan vetsimatena kainutjakna inkölinaalle kolominaalu en sumitawille napana ngakkifilia yurukkumla tena permissionin te tawille sipatamle sedel changram kunne in fact the processingan mind shukat kashakat ke finkum lang si glance up kumena na kumena tawille na kumta ko wikat sisin simen seo kalem lumwan tamle sedel lang si makmasik ke witness lala seo kalem lumwan ke Arshiruma umeko flanay nongyak pa siya kumanga na panang selfish kita kana ay nakilak kalim mana sis na kewa elos na kewa siya mapang na panang ki faxingan along sina pa faxinal tamla siya nila paye di important nan we got trita ngayon talaga di sila ko nakatloy na masih mula lang na si kumwe baka kalim tala di mula kasi nanti soblal na kata sakta ngayon ang apuro ka siya nal tamla sila ilala prayers during mwetpe Efter ula na kumin ene na moment singe tako offer na yung prayer of salvation. Ang pangkalman facts lang. Prayer of salvation, pwede makumdikan, ucak na metas, mas kayo na mga lumaluan. In sumrela itaw na luman, pangal prayer of salvation, siya may muli ko na, pangkalman facts lang. Kaya nga isa. Lela na si kumindi, nagkama, kikit sila si kumindi, nga kumindi, itaw, ganda mo, di pangal facts. Hindi, kailangan ang tawag na bro. Kumindi collector na. Toy di lang nunod kalal mo. Nara fingam tanan siya nga si Fernand ko mo. Mensis nga da sumitaw nga so wangin ko nga is. Naman orek mas yun it's all about nsese. It's all about takayni orek ma in one accord. Okay? Kaya malap tamlan siya like na akade fushka kan man ni suntasta. And I'm gonna say this again. How long sila ba settings? Sige lang nagdenta interact samang na sinmatwigat peke online. Kasla mo rin mo ito. Ngayon kinaka. Kasla mo rin mo ito. Kasla shoot le akisye mo yun. Pagka kakanoy kakaningan ke hoye ma. Yeah. Elokten su sang lagi parade kinds ba. Sipen got to ni ke and sipen super kinds of yeah. Good stuff. Elrond dalang basketball like it. Yeah, this is good stuff. Kulon si Metlalomo. Okay. Kulon matari gimasine. Global Lab, ano ko siya kita show na ke friend yan. Masih masarap kita ke Abelon siya ko Alu glance up. Uisia, aspe, uisia ta wala uisia. Amo, Yetaria. Or not Yetaria, February or March. February or March, yeah. Yetaria. Oh, Yetaria.
Kaya. Ada wala siya ngayon. Kal isa na okay daw siya. Okay. At som nage Friday, Kulo Lulap ge fashion ge pelsinge kaksaking got king online king on matal magat Luhlahlfongi mawigat ge pelsinge. Friday, October 25th, pa na ulelangan. Si Fesungan fact mo oro na sinsiye o yan na Jesus ilaro. Oro na sinsiye o yan na Jesus ilaro. John singa ultolo, for singa luone ke longol. Marit singa matawag ke for sak singa luon sa fakoing e. Tukun Jesus ilola ni elo sinsi ba no kumang nuk loyales lala folokle na enzil ke te pose. El siak selos. Yakus kalim ke masing at fan or on a suwo sa. Fosing a luo king aritia nangang ko. Ikaw ala detail. Ikaw ala na fek la na no kumang nuk loyales lala. Na folok la ni ken si sil ke te po. Nangakong vlog ni Kate, matawag yan sa aptasin. In fact mo, matawag yan mo. Jesus ilito la, fototo me bella din som liki felo na yung papa. Il na long se mo itlal fin felo, e il long se los ni gisaf na. Nawat fin som ni ki fosak ako siya nilang eh. Kimaingil, tuyak ni kitepo, e isa nuk leleslal. Hello siya bulwal ke siya taol. Na lo kaya la kof na siya lo. E matawa kinol niyan mit tamalutlot. E la kitaol si kabarin bulwala. Tugunin Lorena masingan napaka-trend ke fosingan luongan. Tugun Jesus ilola ni Elos na il no kuman. Il follow ko na nuk sila malta islamit ligila o niyan may tamaluto dingen. Na il Lorena na il follow ko na il follow ko ni kiti po sa kuma il fact mo il may tamaluto nga ni matayangan ni ke na ki mongoy ni kalalos. In bells nga nilito tari la. Pela lo fototo mela in flokla na yurin baba. Ili to bela. Kona kay waite kyangsil. Ili to bela. Devil ile to il wakra laktari 2000 bel singen. Na ili to bela. Maingin na kay wasikyak kishipin ene na nakpayiyak kaslan kat masimle tari mafekyak tari ki takolalen tako misa moulyak. Nangashikin anon ka na ki. Fosinay mate nga en. Nangashikin anon ka na ki oyes may kalensap lang kata. La mitigi na ila ko lala na ramasi nga nakfashion nga na ilis la nuklulis sila nga kum oyen kalensap la siya. Ala na ini in order. Ay nagikat pa siya lagi kay si masikap kat fakat mitigi lain singan. Ini no ka dinala na ramao rela ina tesi oyesi na siguro nga lagos for stol ngol tolo el fa ala kahalim el fa kang may yen God il die bangon got na ki oye oraru ana ki oye misle oye na church na kay walan maitlan God right there and then nang aliyek la para fek la kalam ngai fatiana ngai tukun chisa silon la niel metamalut na ail el jul ba na no ko mang nuk lele sila la falok la ni ki en sisil ki te po se amo kat kan galim ke la me kalmenen singan katim te ko boss le fashkin gene kus pangun ya met luti el lem e fal in fa ko ingen min pa ye may yin pa ye nga lem e met luti lovos e nga ta fa na olla ni ovos ki mai nge ko se ni no pe ino na or o ni en si sin si Gale Orella examples yung na sale ay na natin oye silrela aki na sale ngayon na ilsaking na sale makusin ni na na sinsiye kinganon ko ki all na niyan may kalensap si uya ko
Posisel sepa elene nakatinarangan. Posisel submit na sinsi may kolom siye sinsi ke mana kaywa takayani na rek mapel na kaywa kot level si fan na pel na kaywa yimatan kat na vosingal me ka silange nga aki siye shika shak na si was ta ko was fero na nga na si was may reaching may si facing ang dak mo oro na sinsiye na Jesus ilaro na bayak pa iyak langan nga aki siye shika shak pa kasingan pa ilore langan matawa kiya norela silangan il aki shika shak singan ka din fash ke Pelsi got chewing in a romasi, yematan got kama, kalensa paten kalensa plaja. Isam na lim got in matal, ail tia oraru. Na panganen si mal filia mashikashak singan katin fashke. Na ilala na ke katin in se pel na kaywa. Fin wangin longs in mashlus na wangin in se. Ngatigoy no lanian with kalensa siya. Nga fact na ba na si was fasting alone gosh. Nga fact na ba na si was wearing might cause il valet liki layam la le wearing might do that gas valet lagay sa paella. Wearing might kalens up silon might layam zed ma valet liki might layam zed. E wearing ba might sop silon might singain masapaella nga ne ma valet lagay be. Shek na sham ki posi sel e submission lash na sin might layam la siya. Nga tiye kas ke was na kayo nga arle na itayalo siya nga sila. Ta shock ta masamos la ini na inakpa yiyak Sifac. May si may base ke munguna gil for la line ya. Isam na parang nga vlog na ni ke for si me dala. Ilito la bella la sama. Ilito bella. For siya tulungan, kaluwongan. Tolo. Jesus ilito la babel sang tari ko na kayo na si ilito la ilta ko sin kat me ay lesom na yuring kat. Postolo pangan. Na first nga riti piya nga ba. Nga tiya kas kayos na kayo ngarla na ito la siya nga si Lela. Tasok tama sa mga ini na inakpayak sa fact may si may base ke may munguna ke for laliki flying ya. God kindly mal sham kel Judas pangan. Men Judas ilin mash lolos. Il fact la tarla. Ko na koy wait kyang na sililito. To siya kilti ko ni call la mas. Men pangan mal sa payak mi na nakpa yefin selsing. Siya pa na fast king genik. Tie oraru. Tie fala liki kof la liki ingenik mo matal malim ka din sa pal manakengan. Nga fact may na si was met liki esi kyak ta kipel si fin si kyak. Kus pala Luhlahlfongi ila. Nga na. Nga fact na pa na si wo silja inse wo we ne selja nga sa pa o la ya base ya. Ilja inse wo we ne sia ila ya base selja sa pa ya me. Kalanza blog ko mo se ke ma Jesus il aki nga ko min fash ke ko finaro na ke na la na ka te ko in palakin for sex nga di kash ngan. Inge ke ko was ito mapaya inge. Eva mo inse wo bo yok na si was. Ko was fin molken. Kat fin molken. Kat ininay nito molken. Na kat fin accept ya may kalansa plan kat na kawag ifo sa klongul singa. Kat na kawa si may sel sa payalikin fakak kya. So, kat oy nine kat inisel penalim Jesus. Na kat finisel lim Jesus na kalme pa kat except ilya God sa payal malim Jesus. Na me na sish may lut singay. Lutiyangan, kaya si Fena Rockman na si lutiyangan po si Sel, an koin side by side kikalan sa ploko, ngan tiya oraro, ngan koin ak matalye kalan sa malim, layam kadel shish ngan koin ak fashion in fel singay. Ngan oro, na ke Jesus ilfuliya. Parang nga riti force by force nga. When nga king galim na, mga nagawa mga siya nga mga kipaya pala. Di mga si Vena ko na. Nga furok manasik, manasikin litiya. Finchak main
archipe na sumbe. Nga mo pangan marshu ka nga live ng ilash mayor damlit serle element frang kulo malab ki bella shingon fact gawi season sige gas mo live. Pangan marshu ka kulo malab. Alam mo, based lang ito, Lumen Frank, sabi ko yung gaslan, choice Alexa, lagam director niya kumas, gala, sinabi niya kung kailan net, we got, siya puro mo pa din siya pa, so gaslan ka, in matagal na nasisigaw yung gaslan kita. Lumen Frank? Yeah, kulo malap. Along sa comment kila, pero nagawa malutut sila to, kat as if feel very fresh na naklanin siya nag-eposi sila na sin met collage ko, met cleanse up uya siya. When kila men wala taring ang kaime coins siya. Ang ansuk na flatland na naklanin siya. Nagofla na we met cleanse up uya siya and cleanse up nag-finjak si fan na. Laban ang kulo malap kaya kaya nakalim si matakangan si Bilbe ikas na sigin isama. Sama lang si Sima kinatabdak ta fanak lensa ta. Mait na gawang along si. Mait na gawang aparing mo lensa. Na inashiru kumpela na kayo. Kulo malap tingin siya na kaya kaya si Luman pangan marshal tamlan sirle. Okay, muna, ako, obviously, na Kde version av det sväsna sättet an jag skulle lyssna där på How? det sväsna sättet annars Luke satt i kurs för slå lausne på det na gå till slåna ge samman sen na samson så lem in akkai sisiel Sharon Akkalin John the Baptist. John the Baptist Akkalin Shayla, il va more forerunners, il va tako in I guess what we did not see my Ash is McLaren was a bit. She would go. Because much well someone Valmont or what you really synoptic cost or method that John. But you learn again and some get put I yet sorry now my gosh bad look at Jesus Christ. And that cost now facts she would go yet told semakat this go sharp the seat way down. Yet told go yeah long Lamol siye, lamol siye ba. Ya toy bu var şu çarpıkta. When ben bizlerin bu işinde Yesu mo yok ya şu bu katilde pinye toy bu katilde şabram meyda. Gemolin illusion molla belon. She would go. I love no belon. Katil diyor şu it's my wife son. I asked you, yok bir de siyah değil, fosfor koşar. Mami de what in fact seriously. So it would follow to play na with the moon obe. It would first you would go. Mas olha já gallon get way more. Later that so the Baptists when the children by your own, with the Bible when the children by your own. How time is my sister. When in sometimes in the living in a rewa. Free I see a Jeremiah, met the way sometimes the London people in a rewa. I want to keep sack you. He was so like the shop dog. Il se pose se made to those island literature.
Ele se pode ser na caída. Ele foi lá em lá, então não ele anda. Ele anda aqui, muito também as coisas que Yeah. ele anda. Lá, no shopping, quer dizer, pode. Desde o do shopping, com que ele ali não Malamente. Lá, pode, shopping. Ele falou aqui. Ele se Pode ser. vai por lá, shopping. Ele se pode ser meio. Então, já ela ele falou aqui. Nou, voor 6 weken, lagen er 600 weken. Lagen er zonder bezit waren. Dat was het wel. In misschien maar ik heb het zo weten. Nou, factie laat doen. Ik denk dat die fok je nog. Met zonder bezit laten. Zonder bezit die compromise die il tuque ma finne era finne o capaspan mai to tinamu il sakin penancio pa univia o lembri che la dui lembri che la il wang il mise da macchina ma sotto gratis a figlia la candiva e lo spazio when with parallel alla athletic il algamore da shot e c'è poi il topo c'è il algamore alba Marco Yes. si molto Yes. Ang masyadong television, media sa more na pwede mo siya. Finland, Jesus, when na din ka sa media, usil mo na sila. So there's parang a rating niya, in A+. Sakto, kung mo siya. Kung A++. Kung simule. A plus na kayo. A++ na, kung A++ na. Yes. Ang palit. Na usil na si kung ako na, i-focus ito. So Fue mata organica. Kad fin pangele pang makati trakeso. Fue mata organica. Uswi really maritse. Okalo wang diwala. Katila bit kun sai bu so diga gisa. Kumisai bu so lagi gas screen guard. So what later than I gave. So look at DJ version. Bakit pa yung same ito? My fact man nga po yung gusto na no, Patrick Dida. Ikaw yung tube. Ikaw yung actual man. So, Pastor Urban Bureau. My Germany, il missionary na group. Lada pa Eldan Brockman. Ilagas, minister ang luksun mga nale. Ikaw ito. Kung kaya hindi ka pa hindi ka siya. Nangangagak na. Sabi niya, excited na. Masin nga fly na kung excited. When Jesus Christ would not be that it's Macho is the one that you know. The shop though, it's not what it's the wash I like. I'm a questioning up about it. You know, he's all Yes. I'm waiting. I'll get it. Now, I'm a fabulous in here. Said you the shop and after Sheila. About common Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, but 2 weeks said or a tax. So the person like the what the sort of position. Lang ang mo the job that. Amazing como news. Project when I could that gallon again. Ang base hindi ba nagawin din ako. Nagigaso ang God, yes. True. Ano pa eh? Kawalan na iya. Ang kanon ako, kita niya ko, mali talaga so tayo. Iwan na nga something pero wala yung gas lang. Iwan na.
Do you have anything you want to share about what we just talked about? Anything that comes bang da hindi ako ito wibet ma friend ate lemon friend dignity na ngaing bakit long the core shop come good reach in like spread it to the society you didn't have that good one sorry anything you want to say you good just good Frank we should just last word too Yeah. Digital is better for Kalia. Ya kome. Me pesa ya kita kain kak kikat porong ala kay wa mga kat siwo ka lang ya. Pange ma kat met Luhlahlfongi ko met na wala ya. Melot may fact nam singa pa. Elos na kaewa. Elos na kaewa ma pang na singat. Ito kain plakan mo mo lalasin. Kish ben sikta na sikum na kaewa tari. Naram singa pa wo. Pel singa pa wo. Lela nam sikum nga kuminti si Filipina na nak kita na ma laim ka tarela ne ke posisyon si malfa ne elon dan yen met tamalut lutal ne ke posisyon si ne posisyon si masih besar ram gun yak ne el sama posisyon ke toko shailan god ele ta kan lang lagel bet chon the baptist cinema laim spoke so highly of you and chon the baptist cinema forget ako min fast mit sekin nen nan laim forget wala na ya forget Filamda ke molna ni kwao siya mga aske nanakin flat at singaske tasakto kaya may samsam matagal na dikshin na purakin ka tikitin kain fulok na natin in kain nila wait sekundan liyangan fingong posisyon lenda ka ngaya promotion na matagal yun na yung katme ba usi na sikum finga akong sikikten practice self-promotion siya katipin la Kita kanta kati. May nga akong naging la kaya process siya na kaya promotion siya na kat mo kaya na ito. Manin pa ito madanin siya siya. Oy yalak ko mati kaya na rin agad mo. Naman ang Kulo malap. Ngalan na lang sinapay kaya taksam siya mga motivation and bring us together and again si malan na. Siguro ginrala may faklum, siguro ginrala siya klum. May kat na kayo ay kasha. May Tiyarsiro tamdan söyle. Arsıyoruz na kayo. Kat pa ito gani su. Top na kikisin siya klasa Kal. Kulomalam sin kat kin kala. Kulomalap dangan. Posta na şamdam laka. Tamdan söyle. Ale yokin anlak ki. Belsine şişire na sikom. Naka indaka nagin kalal tikin treskal. Na finansiyatal. In Wailal gen. Kadra na ilumit ka tikin treskal in Wailal. Kailangan Seattle. Na hindi na, katasi Seattle ki turf lala. Aba na ngayon kun, ngayon talalang kalanglan kat will again last one. Kat proy pe finchak kun mana gawain woke. Ewan laloy ka katitala. Mesikyak na sildal, finchak ke mga ninwo na kewa. Kan? Awo. Tem awo ligi wo, ngawo ke pela wo sa, sisa tu, katila ako awo. Traditional Kashifat Banga Kabul Protocol Washok, the Kalia de Sipro, but the middle of the Perlon, Syrian Kalia de Sipro. Kaya gaksa gingat ke katsin sa flyer. Fin jak Peter sildi ngayon call la ni kisa flyer pero ay laga. Ta fin ne ala yung mag camera sa yung pick up. Kaya katagay niya sa fin like proy. Kaya kat proy. Kaya sulben ada ka na yung matom baba ka lang ke long ka lang bui kat ni ke kat aksa fin la tagay nila show yung ko. Gas lom Leila dain going fäle förlagan na yung geshipelo. Kulagak sa king gom gelos na kawa sa matunin ba los sa ma ace kasi Leila da gomin going ak copy in elos.
为了los ele la da got na kay wain jing going we be song na ke mai sia clash in bele na kay wa elos na kay wa se mai ni no oe na ko ti fe na fa ka clash in going ash pe na yimoto in main se wo yimoto mai nge ko ito last year dari e ko kulakak sa king kom esia pe kumin place ye pe mait lan girl Ashbelo maragata shen ay panang kat kaksagin ko makayana e falay laman na gawa na yung po Luhlahlfongi kong gima na gawa e fata katok. Kulo malalap na zoom gawain kulo na tum salay memay lang o Lars Jesus Christ. Amen. 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 Kahit bago kami soon kami programo, kulo na soon net at we go there. Alam mo sa mga Kulo malap. Kello. Continuity agad we go na we go min what like Kumak kayo got. Kumaske faculty klan gas agi arsluman. Ngalal mo kum share arslu. Yes, thank you. Stay blessed. kulo wala pang kung programo ite sign off. Mga ko set den akfashe pondayen kulo nag set ria. Al kulo wala pa siya. Kasi siya Kulo malap. Fawcett.